o mai le issue le toi fo yo li na ye lo ma fo fau le a tawa e na ole awali i loto vale ye le fa sara la mai na ole au loto le anga le na e fisilingia ma fa le anga mer ko fo ye li ale wo vai ko so le o fa ali le wo ye fia ka mai me ko kon le mo kanga o fa ya fa ko le o e fai pure le i fai o fisilingia po le hale process o halo ko la fo ngo ko fo ye li o ko ia wa me fa peta te le loa por comsina po se pressure po se influenza tuitua ma fuai wa nga sa le lo so no e se amorianga ia o ta pulen fai ni e se ia mo na morianga i no ma tribunal le len fa ma dia o lai a foi tu ma wa ia ele una tribunal le fa ma dia ke uti na tribunal le o ina tonu la o tribunal leo o le tribunal na e va ia ma discipline ma so ina leo i nga luenga ma tite fa leo o la tu ma fa ina na o ina wo fa pe ai se o kere mana malama la pe poko ngi ka ngaka so mo kwa vai ale kiwa ale anga ka ko system so ma fu me fai pure ni de ngara ko fai ku la fongo le malama a be ser kan le so ko ku ka sanga de ngai fi ya ku le pa o le kele la ko ku la fongo vo nga fai e pu ila ko pu me manga o le la o fa nga o mai ku la fongo le kele nga o sale ku pungi so le o ke fai ai le ki yo fo i fai nga ku la epa le nga ngo le ya tawa le ki yo fai nga ku la epa ni e se vai la ye le ko nga o le sawa ngi ka ka o li mongi a ka ulangi mai langa lo nga ka mai ma me ngo a ya e sawa ka la ngo fa ro nga fai le ko ro nga me a o mera le mo wero ni nga fai ga kai ko wala ko mea o ya lo mo sa o ngi ore afa fifea ona e fishing ya na mea e o so se kampangi o nga ruenga ngai ni usida le va foi mo ka fai nga ruenga fa pui wa fia ni kanga kanga dismiss fa penga fo nga le isa o dismiss ngo kanga dismiss o sa so le e o ma nga fai tala ko cases polare o ele nga ko payback ko e su kanga ai ko fo i ko ai le fo inga kan mera nga ka so le era ko mo ye malonga mar promotions e ala ko haru lunga sa i pe fale fo ile e la ko haru lunga veli so de ai ale o mai ngi o ri o fu ya fu ko ri no wina e pe fo ringa mai mera o me io qui no c'è se fa il corti e pe io me sa afia ile ele va però va bene ai allora winga e per e sa go e si linea le tu langa le pe fa faire tu fa fare non io fare lo na rank play e fare lo alla tu ma u ia un tribunal le ma dia mo dia na mo dia non va le fa ma si non ha le ai tu no le tanga lo discipline le ma charge le e tu sai male e tu sai male fatti non ho nato tutti Wale o ke o fo o pe fa fe nga mo ku silo yo le ko nga ka fa pia o yo nga renga se puroko ile ni makasi e ko longo ya e sa vai o yo nga la ala ngo fa langa e ka nga puroko ka sa ngin kingi na mo kwasi se singi fon ko fe ngol ko fo ngol lo va ko la la ba fa ba kala puroko fe mai e ye se kamali akamai langa sos na kamera menga lo ngala fon ko la fa lo la ka lo sa ngin ke leng sa wari mele o le lo va ko lo ma kasi ko mo sorry ai voi longa se longa uma voi o ko ya ruila u se ke ro la ka se uma o ko la fa nga maths ngai pese nga o paratiet ki ka waru se math ai le ke ka waru ka sanga paratiet we e fa ni va sia o nga le lia
menga wala ngo foi west ava fonga mai ya lo sunga fia nga si e mongi nga ya nga fuwa ho yesi ya le mefsa mai mo wa kai mia o ku pe fa ba re ba te ale wingo la tala ole mo mai fe silingia le ko pe fa fiango fa fo fa pe ya li o te tontulo ai sol ole mo ko fa va le nga ko nga matua e halwa no tama fo fa tu per malo ya le ato e halu I meia le la ko fai pe ko kanga kangi o mea u malava ia afiko ai ma le atunu uma le malo ma le suma makulanga sole ai vai e tangata o le ia lo la to ma fo fa mai o le fai unga le na fai ale tribunal o mai o langa nga fa a kanga kanga sa fai le tribunal so le cheka ke muso fa kusi ka ke muso fa kusi karave ko ke de fie o kanga sa fai tribunal ka ka mai pule longo ele se e pule longo kanga kanga sa fai pio ole ana la ko me ole afai pe afa pe e fica mo fifa sao ia dio ai fa se longo ole me la coupe e kuri ele vi o kanga kaya le merenga kupu mo renga fa iken ka e fa ciao ele vi o ya ila o ri nga sa fa ile tribunal lio ele vi o ele vi se vai o e o mai o kuli mo la ko ele vi se vai o samoa ulo ngai kanga ele vi se vai o kupa isa pangi ngan ku kuri uma e fa ko fo ia kwala ia le ole o inga le e o foro tama fo ma o I le atau o fa ma ni ai ele ai la var kala ngoa le ai lo ele kiuti wala var kala ngoa ngai ku sa wa vele me sa o ma me se ai fai le me se ma me sa wala var kala ngoa le lo ke vai kwai e lo ma ma o ya kiuti e ma kwa o fo mo ba ngi ko fo yo dio ape a fa fe o la o mo nga prove de le o so kula fo ri a me fora ko ke si de ali la so nga la o mi ka pokala sale ka o nga ko ro li o a ma ko il proposition ma ko fo me ko fa nga o ngo ma singa sa ka fa sa test sa ka fa sa test e fo nga ko refresh el me le pe ma ka fa nga o si a le ka ko ku i ro nga ma singa o mi ke nga ka le atua o leo te vai atu yanga tato focus pe le winga la tala le reaction le react ma yai limoni le react ai le unga fam sinonga e nana o fa ya tu ono le fa solo pe ana fa tal noanga o le ai le fia ya kalasa ale winga la tala le te fa ya tu ai o le hale me la le fia i pe afa pe o la fo ile o la vea ngai se mea ai paule vaenga le yai o le afa haru ro ke sa o ya why is he still mad or angry if I unga from sino lo sa wa fa ver belia ara fa kula kala na ngare fa fo ya kule pangi pe fo ringa me e se ma me lo ia sa e mai kule pa moni mo o fa unga case len ke akui o conspiracy case e le ilo ke le mele sa e mai mo ngi ba kule pa le mariu ele ilo ke ka upunga ale kusa ale mo le kusa le sa e mai ya le mo ngi ma kule pa kusa e sa e mai kusa le nga failem ka upur hiten man ai le se hiten man ele se hiten man le fai o le tau pure pulenga ka upur pulenga ai le se ka pure pulenga fo e fa o se o ki ya ai o le ka pure pulenga fa mai nga pure pule e ku wa ya li mo ngi me ya vai e mo kwa sipo singi ya me lo e kupungi la nga ringa sa e o ya kalasa o lo sa e fa hiten man lai o le winga tala ale boto e ta ko korosi foi le sa mo e fionga vui o le winga le no foi atu a fai o le no faka kainga le tau no waru mo lia o e ngo mawar de kala mau ke masa salo le ka pure pule se me ya wa le la o mo a mai kala record ya siata ya malia la roko ele se fa mau nyanga nga ka pule ya le tau e ku wa ya o se ai le fa pe mai foi la a mea o le ama ya ke ura ya mo la varo nga
as long as o le mo loa o ye se la me o ma fa wai mo ma sa lo lo winga so pepo o se o ka pure me ya a o le ya ka wai ya o le fa me fa msi ngai le but it seems like o le ma o yo me le o fitang o fito so ai voi a o ma o mai i tato amate sa o mai le mata upu a ai se ai ma fu ai nga fa inga ka i le tangata le ai le o fa pe mai fo i la fa masingo a me o e guilty limongi le ai o le ai a ku se siku fa ke alo lo wika malo masa sar valley ele o le ver va henga le ni masa in ka purpurenga mo oi ai o le hit and run ya ka penga le le uma su el menga ala menga le fifia umi le kanka atu tunu e mafua ona leanga o lai guilty e ele meta o guilty conscious o tangata pata tala fai e pe o tala na tau ta pele ni ai ia langona o ta io ta langona lai ai ale o monia i totoro ia te o lai te langona ina e te langona ina ele o sao male o ami o tonu le bele e te sanga fi nau ai. That's all to it. Walau pumongi fai o ke lua kake innocent. Why worry? Lah me ke popole ai. E paule me lo manga ia o mai le ke ma fai suenga. Pe a fai o lai ke sila fieinga. O lai ke makua ma ia. But because you have that guilty conscience in you, mafu anga kongu hanga asiaka malfa fongmel tatu tunu e mafu ai langona ia tupu e pe ia te oe ona ya ile mana o ile tau unga o se su enga e fai ya modi na malena e tele mana o ina ia pa ia su enga le nei le me tonu wa le te langona ina i tonu ia te oe ole fa folinga. Yeah. That's from your guilty conscience. E ke kau mawhai lava i ngai e whai aku se mea voi lele i ngai ia vali ai le mea. I le mawhai au ngā langu ai. Ia i le ngang whanau la matu whawhong bel tatu tunu. Ma lo fa tai vui wa ole manatu le nali a tau ai fali foi so fringalo. Fa pe o le la fia lo fa pe ia o ke o mai lo la. Ka ko su e a lo la ka ngata le ngam. Fa tu ia i le ma fa. Ya. O ko inga reaction na ka fai. Pa pe kai lo mo lo le mo la ko su o ko. Ia nga. Yo. Ai pelo wi kala hom talanga ele o le la lo ulangona ai o lo e tu mai ate o se langona foi le pe fa pe o fa pe lo la ia okay. Now let's stand together, let's be a team ka ko ki o fa kasi e sue ia le amo fale o le bel ngai o kong le e ma foi pe a fa la ka kelo e ka ke mama ia you know kai mingel pa me fa pe leo o ke manga o pa ko ke ku fa kasi malako ngai e maloko makanga wenga ka ko we makwa ka su e ha makwa elia e lunga su e lunga le aku le bel ngai le anga o le ele nga afia fo ila ko a le vo ia afia ko maloka ikai no pa pe ngala ngol ka e mama ia e fa pe nga ai a fai e le fia nga ke le fia fai ale mal ai kasi al mele e a fo ole fa o lo a tau le mele fai pipi ia ko lo malesi fa vale le o kuila ipa apo ila lo fa bal balele ole pero ko ulo ai kanga ka sole ka mai fa ilonga o kwa kikele ya ai a fu ia la tu fa mtalanga masa loanga ai au mai ole la wa lu ngai la mele la ka ko soi era ole le soi ole soi po kanga la be ai le ka ya masuela pe ko ila ka fa sio kier ka bona u fa mai ngi ma fa sio ki ya. Man, that is a big accusation from Kangakas Kaile Makuai firm the accusation of Kuila Epa. Ole sa ka mo fai Kuila Epa ma bali mongi su engol fa bela bengi ole ka mai ye e vai ia ngai ri manual manoi
ile aka mai le ia lau pat ba ia se si mau ba ia se si mau yo ia le ngang fa lo ba tu fa fong mai le tu o lewa lua a ngai tonu a ile mata upu lea leo na fa tu se tala ai se a e ke lua fei kai kule pa mri mongi lo ke fa kwai ka ki ai si ai se a e te lua fei tai o lea ua mai le fa maungianga e le ai se ka upure pulenga ala auli lio ma fe pule ai e ku wa ingi leanga ya oi however peitai o lea lava e fale le matenga leanga e iai le kama leanga sau malanga mori mau e ka uai oe malau lau lengkusa o le mea lae ka kaunga fai a mongi lava lou faa maongi o le keimingi ue faa pia mai ia wale lei mea sili faa whikai la auli ua o mau ki ngoa e ke le i ka pe ngase su enga mali o inga ia o palasi ai inga ia o ulou inga ia la foku inga ia ule lua fa fikaila longo inga ele leilo loko nga kau ka pe ngai ai se i ka ko wola se isu e la pe mo yo o le meranga ko fa te loa ale tau mavui o le to atele o tangata tutupu i me fa penei le tau te fa longolongo fa fonga ko fa mai leo and the guy is he has been cooperated very well with the investigation ko se lo winga fa mitalanga fa mai o lai le ya o lai fi so soangi mai le sole armele fa ye le o le wo umanga mai le fa unga e ka uma ia nga ia ku ulo masar vale ele ai se ka pulenga o fa ia oi ale ngai lava e se ale mere au mai so ia le lawa e ta uala o fionga vui se tua inga onga le nei wo fai tu la epa mana tua mai ele fou ya ku la epa le fainga ko inga fa pengi ai o te fesilingia pea po le atono le tutu leo ia ku inga la fonga mo mana tua mai o le la fonga o le fonga ku la epa sa fai le me ile case le o vaele ba tu lo le tu or malo o vaele malauli e oi uma lea ko e saule si kua inga ka kaunga roka pesa muelu ye ke o ka kala mai kua pa ai por fanga lau ba ale o foi su tanga o vate so le ale o sa or kamanga fasil paki a mai ki ai kuno o puya a mai le ti ai o la sanga ngofo ai pele o leo ingi ku ai nga fa makalanga e vevesi ai kangaka e misa ai inga e ko e fa fangu ai le loko ki nga le ngari e hangar kama o fiala ku ai ingi ku inga la fonga fa pene ale ata wama mavu sa leia wango fango longo le press conference nga aku le pa le fa pe fo inga fasil men fa pa ki al fast o nga veder ka me dunga o fa ka ki men ka ki menga a fai e sa o ye ku le ko ki ai ku la mo me ka ki nga ve dunga o e mo kwa le kai fe kau a lo ke fai aku dai ke au le video ka mi ki ngo fa ka ngo sa mo o ka mi ki nga fa mai nga maka mai la ko ingunga ma ko ile ongo le fiafi se yo al caminho la vea ngai ngu yo le headquarter le e la lo kwa e la lo kwa fare nange pe ko ki se la mikka bar fale ma pe la ko se la mikka me fale nga o ka mi ki nga le mo ba ngai le bangala ko nga maka me le ongo se yo anga oki ya mo ni ya kwa ai ta to ye ai se me le wo so mo o te fai tu o le la fionga vui se fa fonga fu ave se le auto sa mo nei taimi o angi la ngonga bo ko langa le nei taimi ai mara tu o le hit and run a to al mele ne tato sa le wo lima ngi ko sanga lu te vai tu le tala le sitangata I think wo lima ko sanga ya sao absolutely a per la mana tu taimi tonu la le nei le tu puai le lua fe lua tasi le wa kausanga kongua kalunga kupuru lima tausanga a le fato a manu mai fasio tinga le tamatu lo war fa fonga mai le tunu ora la skola ngo ngai sa mo ai sa ure ko inga fam kalanga ai sa mer kai kai ori ku ngai luas furmon kupu kausanga vem par mio sa mo
asiata ma le atawa ma le whaafonga mai ro tātu tunu. O le mea o lo o ngalo i le mori mau pelo le aku le e pamanga kua inga pelo e ngawhai. Ua ngalo ia te ia le tilo i le teimi na mali waitu au. Ma le teimi na o kukoku o le camp o le fast. E makua kapu wai se befa pea. Pato a whai an fia le fast. Inga ua uma o mawhakau ko le whai ngā malo le fast. To ai lolo le ua fai se fia fa al fast. O le mela le va ko foi e pepelo ai le ilo pepelo. Ahora kama foi o le kama nga fai o nga i le pepelo asa kan. Au le la ua pepelo ai le ilo pepelo. Ta. O le isi vai nga sili ona le le taimi le nei a asiata ma le ata o me fa fonga bele tu. Leanga e pau al fesili sa alia e il fam sinonga ma le su enga le mitanga luenga o leo. O le mena tu wai ia Samuel manai lo atu le fa le velabi. O lua mai tau mai. Ia. Le fai mai e kuila e pa. Ia ka se mamau le me kai nga a ua ngalo i leo. Ona fesili masu esue. O fea langa e kuai mapu e aka. Because o le kangaka kuma ba aya i lalo o le si action nga fai e Samuel o le kamo elo i lalo i o anwa kulo lava kapu elo aka le maua uma i lava maua elo lama pelo le langa o lai maua uma lava i afo i aka ia asiata you know I know Yes. le ata one you've got this lai mawai ia le masa e sai le anga kulou fa fa mai matua masa e sai le anga o king o kama i lalo o kavan le ka puel le ka kavan i lalo o tavan bai nga lai nga bisi a ko a suspeka concentrate ai fa pe no mau ke le ke o pe fa pe nga ke ilo wa ngalo o sos ka nga kalava la nga o lai nga au mai Samuel wa ka o lai ma wa so close to the impact. Now, well, it's going to come up. Well, they are going to say, okay, now we have yeah, well, it's right opposite. Langa o le winga fam kalanga e lenga o le muli mau bakua le ai se bea se o fam kalanga Samuel pe a fua ni mangu le fam kala Samuel mangu ngua langa o mai li okay, well there you go longa winga la wa ka kau onga akle makanga ka kele fa ko se ka kele fa ko ngol makanga le ai wa ka kau onga o ange ya ifo ya la ko le langonga engon wa kau longa longa mai ni ku le pari le nga ole e ka umai ole o sau mangi moli mau e makwa bala isa pagi le kai nga kau ni bele ai mai se ai la le me nga leo mai e moli mau ma evidence e fa makala mai le kai mo wow ole la kau mo fai e divert ya le a fo ile kulanga ole direction o suenga anga ile benga ya ile impact yo fese me e a fo e au mai ile lo o ole nga e mo ni mau makamaki asiata male ya tawa le pensa no le ya tawa ole fale ton wale anga afa makala ia tamaitia ole fale o lo nis malanga fanga anga o umanga maku kalangoa fa makala mai lo ke ia le pole ang fa ele la ko le kafing fa ele la ko pa ki mal ese mai o kama e sau ai fa ko la ko iloa e la ko ke le fa lo inga se me ale ole langa ko ka kam fa kala o le be o mai no le la ko o mai le ma se me se o melenga fa makala o be nga la ko ba ai o lingai o sio la ko wo la ko usonga la ko ba ai
nga wa na ka ki you know tengo fa ko wia wile pa apa yelo sa maka fa yo mele ole va ingo me yo suenga then don't stop speaking too soon because se ko wakule le au ya ila suma yo olo paya o se fa makalanga e kau fa se ngai ia se suenga kanga mo le ile nga fa lo ba tu fa bel da lo le tu langa fam kalanga ne ka ku solo ka ko la ka ko ke ko langa ko ia sa oila ya vui o la lu ngim ka pu da ki kilo ye o le ve o mo fa sio kingo kwa mo fa sio kingo ka mo inga mo le ngai o me ka ki ai ye ke abra ye ora e mata kia la ale ata o ma siata e o nga la le mele o sa mo e kule pa because this is a murder case. Remember what le kava. It's a murder case. Ya al fa la bela ola natala fu ele teini le na tu po el fa bela e fa e maliu ya si atani ya tu au ele kai ya fa yin pa ki ya al ba en fa ko ola la ba olo ai si ngau ko ai ola la fa ma lo ai na fa fa ya le pati ina ko mai on fa ta to en fa ka ma ole fa ta tele a lo fo vui fa pe fo sunga le tu au te lo ya ole taimia e to e tatala ile so enga lea ina la to fai ole kaimi foi le ngei ole a ko e foi uma ko ya ka mai kia lenga lenga ye pakila ko anga to tele tamai tisa ye le to fai atu le ye foi mal like kile o savai workelo ka mai ki o savai la no foi ina le no foi ina le ye male se ile no fai atu le sa o tala noa ai o makua fefer ka miki ki alu ye o ngo kulanga I ka fia langa du nga fa vai temi Australia e o fai ngo fia na fa tu nei mai nga langa le war se longo war se file le ngai ko o le se fitonu ale na pungia me ali mongi ko le se fiula le nga le o longo tangata le na matua e tanga nofo mai pe fatanga le ango a o champingi le na matua le mana o malana au vaenga ia na ye uma le foi le no o la maua le buima mali ato o ke le kar ko wingar ko sa fa yo le sia wori ia le ia ko kulanga mo lunga ia te le tal to mo ka kaungo ese uma ai te talo a ile teimi e fio ko kom Singapore po ai le a filifilia mai atia ki lia o mai se o kangaka fo ia polea malea voi malea taua le wako sila ku le liki o mei liki e kua e fiu wale pale mia e kau fayaku e fiu mingiska e liki ya meia ma fua isea leanga o lai alau wa fa fainga ruenga pea so as long as o lai fainga ruenga pea mei o isumu ulo war fa fonga la tunu wana ngor ka unga ka kaya they rat foi lele okay as long as o lo fainga ruenga pea ia ka ko ka penga pea ma ko ka penga mingiska e liki uma mafaleanga uma ka mo fe faleanga uma ko menga ka fa o le ala fala na ya le no foi atu au totono mtanga ruenga lea waka kaunga ki lia uma ese o le ao ifo fa so engale ma so angi le ia la va ku fafo make sure enga o li o awalanga kaunga involve li o ia o so engale o ai fo ila tangata laisi la fia li o ka oko ye fa maongi e lalo le pulenga le teita inga male fatonunga ko mesinga o kanga ka kaunga ifo I otherwise o ese umale au Samoa ai ku ua se isu e kama seia me iyo pa wale me so ngela ko le ave le location ave fasingo ye mele ga kopu fasingo ye kanga kai wa ka serviceria le kama sa o ia kulo kire ve ko ya la fa ve o mo so nga feio so nga mongarisa ma va loku feio so nga ku paisa pangi la vivo o le nga makua makanga fa ka singa isa mo le kulo wa
e whaali riu whaparangi ngi ko inga menga whai. Ia wa whai masuanga maulanga nei ni usila fo ila tau tātou le maulunga o ko finga iai. Ai o koe re ka penga ia ko inga me whapia. Ia tau ia, suenga lea. O le teimi ai toi te tala mai iai. Le ia taua mavui, o le teimi fo i lea e whato a o atu umatangata le ngofo ma informations. Whako a fianga nganga, pe o le tala e whai fo i lele o fianga ngana whai tolo. O fia pa ia re pai fualanga. O fianga nganga umakangaka. Ai langa o le mesa iai, ngā fefe umai kau, e oku ngai kangaka e kau nganga e ave karoka. Mea ngā lewa tupu. O le vaenga lava asiata ma le ata o le lava masal ko ia asiata o e sifia lava lau isa ele matau ule nei o le wa mai ta watu le wa avea ma officer of the court wa ta ngale ta waia ali loia ia le sa avea ma komisina o leo le ta uolo sua faitono le melea ka mo mai o ia le moli ma au sem na ia ave ia ilang ke fongi ma o ia fo inga maka ia ka ia nga le tala no ai Samuelu. Now why is it so hard ile investigation team e o ai e au mai ia le sa komisina mua ina ia faisa na whamatalanga o ma ko foi langa e fiu lava e pelo mai alanga o lenga uma nga alu mo le televise ia le sa no anga le sa komisina na o leo o iai ia o se tasi o lo fa peona ona iai mo wa foi o lo ta wai ile suenga le lo masalo mia ina o se ali I fai pule o le mota o le palmenge ele umianga iai kamanga e wangi ngalo lai kumsinga le sa kumsinga ai man kanga ngo leo o lai hold kangaka ia le interview nga mai le koe pofo I se lilo ile mafu anga nga la ionga nga koe babe abe esel belga o nga le anga nga la o mangingo na vidi sa oa ia kuila e pa kai mo ave pale mia anga il komisi e sau you know he was being summoned to the prime minister il pakahu kurni peang foi a siaka ma mrea tawa o le lava tu fesili pelo ma fofau pe aisea wale mafaya was it because sako misinga o mukanga luenga leo since when a pa vai se komsinga o se sako misinga il mukanga luenga leo ile kula fongo ale tunu nobody is above the law nobody is above the law ai a faila o lea le mfai leo o nga oe au mai le sa komisinga pa maunginga nga uma nga interview mai ni televise mai ka wai mengei a le koe kongu fo le tunu le la vai le la koe ka ual mengei ka sawa. Let me tell you this okele ale pumongia asia kama malia ka ua e wa kulola kam sawi fa o le sile ka interview mua o le sa komisinga o leo honest ele ima fai e kako leo nga oe e a fo e interview o nga o lo mention a fai fia pui foi la ko komsinga they need to find the truth from him e kusai o le moli mau a Samuel leo la o kurkuli Samuel ai leo le mfai ngala kukulia le ngai ka u e Samuel ila nga moli mau a le fo e moli mau wola lo nga fa la wi lo ka upul ngai mai ka wai o se o lo fa peonga o nga kua ia o se li fai puli ila nga fa lo la fa fonga le tunu o mo no tu fa fonga ia sa boa ia be ya ka ko kalsi ya pe ngwa o kamala ia ele fo ia su nga ka sa o la fa just because you were a commissioner of police it doesn't mean that you are above the law mai le fai lo ma touching away ya ila nga fa lo
malo fa dai mana ia le fa so ai lo fionga fui ia se fina ngalo fo io o le ato fa pa moni fa mauni okay olo fa ono ko I fkalanga ange olo mo kwa mama fa la vale nga va nga pa mo ko nga ba kule lo I sa mo fa ka kule ele vale ia le lo usilama a fa la wa se request al malo male ma ngi usilama le ako o le fa la ko nga ngi le ako sa mo fa la ko nga ko foi ele va pela cruz sa mo ko fa ka fa sa mo e a maka ku nga lo ali o sa mo wa fo la nga ka ngo retrieve ya ka ia mai ko le Vodafone ma pla la le ke fongi ia sa fa nga e wa ku le sa mo mo le va nga la ko wa kai nga la kwa visiting ia me ku wai inga ia match ya ka ia me e wa ko su I ke la ia e ro ko nga e ro ko nga maro wa ka ko nga ko e mo ka nga ri wa ia sa wa ka mai fa me o le boa wa ka mai fa me o le no ke fo e mo wa mai le ya ku ngi mare tuo e atu le feso su engali a tawa ma vui o la sirfia fo e vui anga o me fa pia e ave u ma ia ile fa tanganga ma le approval fa tu la fono fa ye e ave u ma ia le fa ia ma le ia ma le pule ma me u ma fa penga e le malo e ala mai le official lo ye sili la e ave u mai kanga kaia e maku asu engi ai e allocate fo ile kupe a ko akele e alu e fai le fai ngor so enga so elengi fa so enga fa kumu lima mana to mai fo ele fia wa ku fo I kanga kaia ka o pesta a New Zealand e ko fe on mai aka ko sa mo ele fa ele se mana tu fa pena pole ama le ali tu langor mele la tu punei ya ka ko ngai ka vali a tato wo su e mau mai tala wa to fa tale mele nga kup ya mai ko e fa ka pole arma fu anga ko e fa ka o le kele o ai ngai ko ngul LTA kai mile nga fa ka e se so kanga kanga kai o for so nga o mengi e ru fa so ato le te vai tu nei lunga le au mai sono share mai le totele ya to le nkusa le mai lunga wala ngala fa mai ali mo wa nga le ben can we have those photos footage le len kusa o tonga va tota tu fa so a lo fionga vui ma leto na mai el tangata le se fake page le nga share mai lava ma mai el tangata lunga la family no tangata sa mo finga ruenga ile wafu o yela wina mai ngale ko ale foi le le e amatuanga I peato ai tau no Port of Auckland e ave nga ila loi Huntley le la au mai lunga ta valene o ta valene le fai mai na ai ai tau sanga de nei o ta vale la tu tai le wafu tele au kilani ya ai so e atu le tulango le sene ma vai nga fa pena ma fa matalanga fa be mo ta vale na mai sa mo I New Zealand o lo ia pele le sene na le peni no Pacifica ngai le po mai tanga tailunga a fua tu la te mile na va ai le sa mo le a fa foga mai foi te tala le no le te le tau sa fu ngor proclame ai available ni na informations fa la we tele ma te open mali at ile ise fa tala no anga foi le tua e ai le mana foi le te public alo winga fam talanga ole fa pe mai ole ta vale le ole na sene mai sa mo ia ale la to officialia tu pe to e so muri ane to fo ia tu ia taile ile wafu ole se ka vale e officialia ku balangi le ai pe fe ngai ma tu langa le ta vale ave ai fa mai ola o to no container la to ave sa mo a mai sa mo sa mo fa ku kai le wafu ya kilangi mongi ngai yaso ko fa fo ile sa mo ia ele o fa pe o ye ni tu langa o le o ayo ka pipi I mai ai ni masalo mianga I tua ia ai e po se kanga ka fo ese mai ro kanga ka ye ka ke kana mo ai mar finga ngala inga ia o na wa va tu lunga o facility le e tu pule tu inga me ai se ase ma fu anga e ala yo na tu puse me fa pe ia le to e ka o le se me e causa species pe masalo mia lo pure masalo mia
ai se mo mer ka vari Samoa nga ya so ko ya Samoa ala me nga mai ya ole ke le po suile badi or ka vale wan ka mo foi kala I ka vale nga nga ver ka ma o suile badi or ko inga fa makalanga le fa pe o ta fa pe ya ko nga ka vale foi le so el ka ko interest le ka vale le Kuinga na le ne fa tu sei develop le so enga ona itato wa na ivaenga ia ta vale le a fa fonga mai foi le uso po I lava le tangata le na mai lunga le post le fenga luenga le vale o handli ma ile ia ma wale ava no te fesota I mai ai ia fa statu tala po le asi tau vala a foi ni si tu patatu ia wa ka kawa ka mo singa ngoi ave sa mo ka vale ia to ifo ia wale na tupu tau sangalen te nei man tu ele tupu te mine o le pe fo ringa mai na tupu tau sangalen te nei ia le ka ko va ore kelo men ko kupu ka sangale le fo yo o so engo ka ko furniture miliona le fa solo te mine nei ma va tu samo ore ko kupu mar ke mine a jangia maior ke a ore so no ke kiva porque te ka lenga ia ke te ka a bui Yeah, take a gum. Ole vai ngale te officially ai fa yo le nai ba le Samoan number plate. Rona winga what tau la ona maua who the vehicle is registered under. Ile mela la Samoa ai. Wai tele la foi le tulanga o ia vai o meda na batua o ilo le ia le kalia ngi fsilar ka vale e lo ko fa ke le mai Samoa who knows pe ga o bakua ia ko fa ke mai Samoa they can't change the color o le langwa ga bakua o langwa ko foi mai ai pe fa pe na ngolai e maule le registration al facility. Who is this vehicle registered under? Yeah, I feel like my number plate, Sam. Your guess is good as mine. But let's. Yes. Can you show me a number plate, please? Mangule ile. Fayanga Suisa, one number plate mai fa. Ma tole mai ale plate tole mai nei ale winga la utala. Pe ma fai foi na fai nei ave wala fa mai fa metala ngol post. O live ile number plate tole ile pe ni not Pacifica. Ia o le plate nga ka ko Samoa ale va ile plate na Samoa ale ai le plate na Samoa ile ta vale ma mai ia mai role to fo ilo Samoa ia nga ole I feel ole close na ia ele vatu ia ta la mai mo mai foi o to na LTA ia o foi ni si na ia wa te lolo wela lo ma tanga nga ia LTA ia o la wela lo mo va inga le fionga pa mi mo le taimi a o ia la usinia ia na wa vatu lunga ia si akiange po inga ai po company nga mo le freight company nga mo o la fusiona ma se tu ne male wala nga lua ia circle la ye o le ale pi o le o le warrant of fitness la ye o le almasi yes can we zoom into the other the circle on the windscreen mole Carl hopefully we can get a clearer try and get a clearer na pe mala le scala male te rola na pu e foi el tangata male warrant na tu mai na ya au ke ro ka serva ai mai sa mo ai lo le ya wala ngai ding ke ni lo pinka ko pe pa fa pingi usila le yo ele ni ta to pe pa fa pe ya ta to ni usila sa mo le sa ai ya sei ka ko va vai pe ma tuli metanga ko nga va na le ka usa o to nga ta vale le kama ko ngale le nga ka usa mueru le na kapia le mai nga ta vale fa bene ya ai ole a matua to test a to le so enga le ole sia va enga ta to ya ile mata pu ala ngor mata pu la wolunga voi male ya to wa ole wo umana sau no mai li o ile lat ile matu fa tala no nga le sa fai ole lui male au ngani na au mai le fionga tama i fa masino ya talasa ele ka kau o ngale mawar kanga mali wai ku au
le na sau no aya li o fa metala mai le sau no anga fa pe mai le anga o se va ainga le mo tama fa na o sa moa me se ngai yalo ma fa ngau laiki mana tuala vui male ato tasi le pese mai ai longo a o ave ma como singa le foi nga pese mai ai mari mo ngi fai mai ele fo le me le o le mau organga ka ai man to me fo fa mai ele fo le me le o le mau ia o roko e mai ia si sainga fo ile leo o fo si sainga o saiko ia le vole fa le case le va nga le va mai ia ai mo mai le case o ke ro penga ku pur me nga ai longo fa nga ia lo po le afore makuo re sa vemo como singar nga ka na no vai atu wa amata na o mai ao solo mai ni mafua anga e tau puni ai le mumusu e ele matau a le ala o to fa mafa ele tamai tai fa masinu e ka kaulo nga fuling isi ma akekeli i kuor maka upura masu e ia mawar ka nga mari se vai le lo no winga le ka tau le mawa ia sa no mai vui asiata o la ufa winga ina o sa no angal tamai tai pamasino o la ua sa no mai ilangona ao te tele o le mo le alofa fatina il fanau e pei o ina o peis mai ila le fa winga ina now she felt inside her though o ia o le fa masino but o la ua na langona ina le langona fatina ilana tama le ua au mai ai le lona fanonga le anga la o ifo ya teia le langona fatina le o te tala no atuai le pulu nau o le tinai kato fai tau so ai le tala vo le ya rasela le fai mai le tiwa fo ia a la sela a tangi ona le langona fatina le na ila le fa winga ina la ole tamai tai fa masino ai ila na fa ai unga ma wa mo moli mai ai no na langona ole tina ile fana le wa mai ai e ta tawa na mawa tau na mawa ele te tau ona tu sau no ina le mata ukule nei ona ole a fo yo ola u sa no mata ua ia alo ma fa na u ta tu yo la le fa winga ina o ia la ngona ina le la ngona ma fa ti o le no le tina ai tu wa tu la na tama na te to etan wina instead of the other way round it but that's my assumption or ta u wa